kubw'umugisha mwinshi tugufashije gushimira Imana aho igejeje ikora ukomeza uyizere ntabwo izagukoza isoni irizerwa. Continue believing God, he will not put you to shame. He's faithful. Gutegeka kwa 2:8 hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Deuteronomy chapter 8 and we will find time to pray. Yes, Gutegeka kwa 2:8. Deuteronomy chapter 8. Hallelujah, hallelujah. Gutegeka kwa 2:8 wahageze? Deuteronomy chapter 8. Turahera ku murongo wa 2 haravuga ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi kugerageza imenye ibyo umutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Gatatu aravuga ngo nuko yagucishije bugufi ikundira ko igira gute kundira ko wicwa n'inzara ikugaburira manu. Mwakurikiye yarabyemeye habaho inzara ariko kugaburira manu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa. Haleluya. Ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Kane, imyenda yawe, mutega amatwi neza mukurikire, imyenda yawe ntiyagusaziragaho kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Ndasubiramo, imyenda yawe ntiyagusaziragaho kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Wameze imyaka 40 yayivuga iyo barimo baraca hehe mu butayu. Your garments did not wear out on you, yes, nor did your foot swell, yes, nor did your foot swell these 40 years. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu Gatandatu, ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe. 7, kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana, yes, ikujyana mu gihugu. Oya, volume iri hasi. Mu gihugu ngirira ukwegereye ngo irimo irakujyana mu gihugu cyiza. The Lord is taking you to a good land. Kuko Uwiteka, dusome 7, 1, 2, 3. Kuko Uwiteka Imana yawe cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi bingana gute birebire bitembera bidudubiriza mu bikombe no ku misozi. Hallelujah. For the Lord your God is bringing you into a good land, and a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. Twagiye 8 dusome 1, 2, 3. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga. Ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki. Twakomeje, ni igihugu twagiye cyane uzariramo ibyo kurya ntibibure.
turasubiramo ako kantu ni igihugu mbwirira ukwegereye aho urimo urajya nta kizaburayo. Where you're going, there will be no scarcity. A land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose... Icyenda ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibigire gute ntibibure. Virgile twagiye ako ngako uragasoma cyane ugasubiremo wibwira ngo umva sha igihugu giyemo rero ukivuga ngo ni igihugu uhita ushyiramo ni igihugu. Julienne nawe ushyiramo izina ryawe uzariramo. Professor twageremo kabiri gatatu ni igihugu. You will eat bread without ntuzagira icyo ugikeneramo. and you will lack nothing. Ni igihugu It's a land cy'amabuye y'ibyuma cyo ni icy'imisozi wacukuramo imiringa. a land whose stones are iron and out of whose hills you can dig copper. Uzarya 10 kabiri gatatu uzamurijwe neza we. buretse yaho ariko murahari. Are you here? Mbwirira ukwegera uheruka guhaga ryari. Tell your neighbor, when last did you mubwira ngo ibyo ni iby'umubiri. get full? Aha muri iki gihugu bahaga mu mubiri, bagahaga mu mwuka, bagahaga mu marangamutima, bagahaga mu bifatika, bagahaga mu nshuti, ni igihugu. But this is a land that you eat and get full, spiritually, emotionally, socially, financially, spiritually, in every area. This is a land of fullness. Iyo utari muri iki gihugu uhaga mu kaguni kamwe ukumva uranyuzwe. If you're not in this land, you will get full in one area and you'll be satisfied with that. Hari usanga yaranyuzwe kuko hari ahantu Imana yafunguye akariba hamwe. Someone could be satisfied because the Lord opened a well in a certain place. Ariko ugasanga andi masoko agize ate Yet nakora muri iki gihugu iri rakora, iri soko rigakora, mu bana bigakora, mu kazi bigakora, ahantu hose birakora, mu mwuka bigakora, uhaga hose. In this land, you eat and get full. In your family, among your children, in your work, in your employment, and spiritually, you get full in all areas. So mu murongo wa 10 1 2 3 uzarya uhaje. Uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. 10 turahagaruka. 11 twagiye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Uyu munsi 12 numara kurya ugahaga twagiye 12 numara kurya ugahaga and are full ukamara kubaka amazu meza and have built beautiful houses ukayabamo and dwelt in them. Twagiye inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu n'ibyo ufite bingahe byose bikaba bigwiriye. Mu yandi magambo ni ahantu ugiye ibintu bizagwira. This is a land that ubutunzi buzagwira. Urya uhage, you eat and be full. wubaka amazu yabemo. You build beautiful houses and live in them. Twagiye 14 Number 14. uzirinde iki umutima wawe we kuzagira gute urabirahirira Uwiteka ntabwo umutima wawe uzishyira hejuru. Your heart shouldn't be lifted up. Twagiye we kuzishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'iki y'uburetwa
ngirira ukwegere ngo dusohotse mu nzu y'uburetwa. Tell your neighbor, we have come out of the house of bondage. 15 twagiye 15. ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikoropiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburirira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Hallelujah. Ooh, I love you, Jesus. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubu butunzi. Baratwibiyeho ibanga, kiriya gihugu harimo ubutunzi. There is wealth in that country, but you should not deceive yourself by telling yourself that my power and my might, the might of my hand, have gained me this wealth. 18 ahubwo uzibuka Uwiteka Imana ya kuko ari iguha imbaraga zo kuronkesha zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro n'abasekuruza, nk'uko irikomeza muri iki n'Imana igikomeza isezerano kugeza muri iki, iracyakurikira ijambo ryayo kugeza muri iki. Thank you, Jesus. 18 ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije. Aha niho nashakaga dusoreze gusoma. Ibi byose mwumvise biri mu gihugu cy'amasezerano, Imana yabikoze kuko byari byarasohotse mu kanwa kayo gusa. Everything that you have heard spoken in the book of the covenant, the Lord performed it because he had promised it. Ibi byose mwumvise yari iri nyuma y'isezerano ryayo. He was following his covenant to perform it. Imana yasohoye ijambo ryayo, iyo yavuze ntirishobora iryo jambo gusubirayo. Ridashoje icyo Imana yagize gute? Yavuze. Yagisohoza nawe, yagisohoza n'abagukomokaho, Imana iragisohoza. Every time the Lord opens up his mouth to speak a word, he is always following his word to perform it. Whether he will perform his word by you or your other people after you, he must follow up his word to perform it. Ndifuza ko dufata umwanya wo gusenga. I want us to take time to mbatera pray. inkunga kubera lunch hour, tubona umwanya wo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Mama Susan amaze iminsi afata umwanya. Please mujye mubona umwanya mukunda ijambo ry'Imana, please. I encourage you to always watch lunch hour because we have time to pray and time for the word. Please love the word of God. Nanivuze ngo umukozi w'Imana Mama Susan amaze iminsi abwiriza lunch hour, agafata umwanya wo gusenga. Ntimukajye mutambuka, ufite umwanya kurikira. Ejo bundi bafasha kanya basobanura ibintu na Pastor Anita, nkurikiye ndavuga nti ibi ni ibiki. The servant of God, Mama Susan, took time to go through praying and then speaking the word of God. The other time we took time with Pastor Anita to go into the word of God, and it was very powerful. Umukozi w'Imana ukomeye cyane, usizwe n'Imana, ugendanye n'Imana igihe kirekire, wubaha Imana, watoranyijwe nayo, ufite ikiganza cy'Imana ku buzima bwe. Imana ikagendana nawe, ikabimwubaha, ikamwubahisha, ikazamwubahisha n'abantu. Mama Susan arimo araduhesha umugisha lunch hour.
Interpret. The servant of God that the Lord has ordained and anointed and given the grace to minister. Yes. She has been taking us through the word of God. Go through ibyo navuze byose. The woman of God. The woman of God that the Lord has. Mama Susan. Yes. Continue. The woman of God. The woman of God. Mama Susan. Naribuze ngo umugore w'Imana wahamagawe n'Imana watoranyijwe n'Imana appointed by God wuzuye Imana full of God uyikorera atitangiriye itama serving God sacrificially ufite ikiganza cy'ishobora byose ku buzima bwe having the hand of the Lord over Mama Susan uw'Imana yabonye that the Lord saw kamukura mu bandi and picked out of the kamuha ubuntu and has given kamuha ubwiza and has given ikabimutegurira intebe atamuntu n'umwe azayibyigana and has prepared a table for her that nobody can compete over ikabirimo iramutegurira ameza imbere y'abanzi be and the Lord is preparing a table for her before her enemies ikaba ariyo Mana nyamana iri muri we ikaba imuriho ikaba yaramusize ubwiza. That is the living God in her and with her and has given her me, glory. say in me. That is the very God, the living God in me and with me and has given me his glory. Hanyuma Imana yo mwijuru. And this heavenly God ikaba yarateganyije mbere yuko aba urusoro mu nda ya mama has prepared for me before I was formed in my mother's womb. Ikavuga nguri azanyeganyeza isi. To say that she will shake the world. Ikavuga nguri azankorera kumanywa na nijoro azaca mu gikombe cyitwa baka ntabwo kizamumira. To say that she will serve me day and night. When she goes through the valley of Baka, it will not swallow. When I go through the valley of Baka, it shall never swallow me. Ahubwo azakivamo afite amashimwe yuzuye ubwiza afite ubuhamya buzapfukamisha isi. But I will come out of that valley full of the glory and goodness of God, having a testimony that will make the entire world bow down. Is that you? That is me. Is that you? That is me. Is that you? That is me. Yes. Yes. Let us continue with the word of God. I'm delivered. Totally delivered? Amen. Totally delivered. Speaking about me is an issue. Has been an issue. But now? No longer an issue. Now, can you please introduce yourself for 3 minutes? Who are you? I am Mama Susan. Yes. The woman of God that the Lord has appointed for such a time like this. Go ahead, come on. That the Lord has anointed with grace, favor, fire, full of the Holy Spirit. Yes. That the Lord has taken through fire and has survived. I have gone through valleys and mountains and fire, and I've gone through the bellies of lions and the waters, and the Lord has caused me to survive for seasons such as this, that the world shall know that the Lord, He is God, and that the Lord is able to honor anybody that has given up their lives to serve Him. Glory. Who are you? My name is Mama Susan. Yes. The woman that the Lord has anointed in this generation. Yes. To make the entire world know that there is a God in heaven. That the Lord that can pick people out of nothing and make them into something. That the Lord can pick you from dust and fill you with honor, fill you with glory, fill you with grace, fill you with fire, and make you a blessing to the entire world. In Jesus' name. Amen. Umva rero uko bigenze. Guma hano. Icyo nari ngiye kubwiriza. What I was about to preach, agiye kukibwiriza. I'm going to preach it.
And I pray, Amen. receive it now in your heart. I receive it. In Jesus' name. Amen. This is the journey of the children of Israel. You ready? Yes. Are you ready? Yes. There we go. Few minutes and then we pray. Yes. I will interpret. Amen. The Bible has told us Bibiliya yalitubwiye ngo the Lord is taking you to a land, Imana irimo iratujyana mu gihugu, and that land is a good land. icyo gihugu Bibiliya yavuze ngo ni cyiza. And that is not a story of those people. Iyo nkuru rero ngo ntabwo ari inkuru gusa y'abari abantu. This is the reality of what the Lord is doing to us this time. Because the appointed time is here. Ngo iyo ni inkuru y'iki gihe kuko nicyo gihe Imana yagenye. The Lord who has opened the doors that had rusted for a long time has opened the doors of bondage and has caused you and me to get out. And the journey that we are set for, it is a journey to the promised land. Mwabyumvise komeza. We are in a season that the doors that turi had muri been- sezo ubwo imiryango yari ifite ingesi. the doors that had closed for a long time Imiryango yari yaribanye igihe kirekire cannot hold you any longer. itazongera kugufata na rimwe. The grace of God is upon your life Ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwawe because we are in the appointed time. kuko turi mu gihe neza Imana yavuze kandi kigeze. You cannot be blocked in anywhere any longer. Ntushobora kongera gutangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ntibizongera. I want to tell you right now as we speak, Ndashaka kubabwira ngo ubu tuvugana ubu ngubu you can never stay behind closed doors any longer. ntushobora kongera kuguma imbere y'imiryango yibanye ifunze. As we speak right now, Ubu tuvugana the doors have swung open. imiryango irakingutse mu izina rya And if Yesu. you believe what the Lord is doing, Kandi niba wizera ari byo Imana irimo I irakora, want you to stand up, ndashaka duhaguruke. pack your luggage, Fata neza ibintu byawe. pack your luggage, Fata zinga neza varize yawe. because we are going to the promised land. Ko turi mu rugendo rugiye mu gihugu The cy'amasezerano. Lord has told us this is not a land of scarcity. Ntabwo turi mu gihugu cy'iki. This land is not going to be a land of scarcity. You are not going to lack anything in this Ni land. igihugu tutazongera kugira icyo tuburiramo. This is a land that you have to prepare your bank account, your mama account, every form of account, your Western Union account, because you are going to be full. Utegure momo yawe, utegure konte yawe kuko kiriya gihugu ikirimo iratubwira ngo dukomeze tujemo ntacyo tuzakiburiramo. The Lord has told us, Imana yaratubwiye you who has been renting, ngo wowe wari umaze igihe mu that you bukode. have entered a season Tugiye muri season of building houses. ngo bari barubatse nawe ugiye kubaka inzu yawe. You are not going to build ordinary houses. What? You are not going to build ordinary houses. Ntabwo tugiye kubaka utuzu dusanzwe. The Bible has told us that we are going to build beautiful houses. Bibiliya yavuze ngo yari amazu bubatse meza. So as we speak right now, Ubu rero turimo turavugana. begin drawing the plan of your house. Tangira ushushanyije uko inzu yawe izaba isa. Begin getting the image of your house. Tangira ukurura ishusho y'inzu yawe. It doesn't matter if your father never built a house. Ntacyo bivuze niba so atarigeze yiyubakira It inzu. doesn't matter if your uncle has never built a house. Ntacyo bivuze niba uncle wawe atarigeze yiyubakira As we inzu. speak right now, the appointed time Ubu has come. tuvugana igihe tukirimo isaha yageze. It is not a matter of how much you have on your account. Ntabwo biterwa nayo ufite kuri konte yawe. The currency that we are using right now is called the appointed time has come. Amafaranga dukoresha ubu yanditsweho ngo igihe cy'Imana cyageze. The currency that you're using right now to build houses, to acquire wealth, is called the appointed time has come. Ubutunzi turimo turakoresha ubu ntabwo ari bwa bundi busanzwe. Ni ubutunzi buvuye ahantu handitswe ngo isaha. We are entering a land that will eat and be full. Twinjiye mu gihugu nko twasomye cyo kurya tukagira gute tugahaga. You are not going to be a beggar. Nta gusabiriza kuko uzakubaho. The scripture is coming upon us
icyanditswe turagisomye. The Bible says we shall give donations and we will not borrow. Bibiri iravuga ngo tuzaguriza amahanga ntabwo tuzayigurizaho. So as I speak right now, I am standing before world donors. Ngubu ndimo ndavugana n'abantu bagiye gutanga ubutunzi bafasha isi baguriza isi. You have been looking for people to support you, but Gresham, allow me to tell you that in the appointed time you have gone a world donor. You have become a world donor. Umaze igihe ushakisha umuntu waguha amafaranga wagufasha yakuguriza, byahindutse ni wowe ugiye kuguriza isi, ugiye guhuriza amahanga, ni twebwe tugiye kuguriza amahanga. And allow me to tell every one of you, they used to tell you that you are cursed. Barakubwiraga ngo utera umwaku ngo wowe aho ukomanza ntago bacingura, ariko ndashaka ureba ukwegeranye umubwira ngo njyewe uhereye umunsi wa none izina ryanjye rya kabiri nitwe mugisha. Continue, please. You remember as we were beginning, the Lord reminded us of the promise. The Lord told us 3 years ago that He's wiping away things from our lives. Ngo dutangira muribuka ko twakishijeho video Imana itwibutsa mwabubonye ubuhanuzi yaduhaye imyaka 3 igize gute ishize yuko izahanagura amarira yacu. And He is wiping away certain things and is writing new things about your life. Iriya video twakoze mbere yavugaga ngo Imana isibye ibyakera hagiye gutangira ibishya. This is the time of Deuteronomy 8 coming true in your life. Ati saha yageze ni igihe kiri cyanditswe tumaze gusoma guteka 2:8 bigiye kudusohoraho. Forget about everything that you experience in the house of bondage. Iki ni igihe cyo kwibagirwa ibyo waciyemo mu nzu y'uburetwa. Because the hand of the Lord has wiped it away. Kuko ikiganza cy'Imana do kirazambuye, kirimo kirasiba ibyarangiye. Do not ever think again about everything that you experience in the house of bondage, because from today everything has become brand new. Wikomeza kwifata kubyo wahuye nabyo muri yanzu y'uburetwa, muri bwa buretwa wahozemo. Ati ndabona uyu munsi irugendo rwo kuba bishya rutangiye. I want you to look at yourself and everything around you, it is brand new. When you go to your mirror, I want you to look at a brand new person. Ndashaka nugera mu ndarerwamo yawe wirebe neza uvuga uti njyewe baranaye imyaka myinshi ariko igihe kingereyeho aha amahanga agiye kunshakisha. Barapfukamye bagatera ivi bakansiga ariko igihe kirageze aho bagiye kubyiganira ku muryango wanjye. Yego kuko amateka arasibanganye. Thank you, Jesus. Ikiganza cy'Uwiteka gisibiye amateka yawe. Ntukemerere umwanzi kukubesha ngo wowe uracyari wa wundi. Ikiganza cy'Uwiteka giguhinduye musha. Ikiganza cy'Uwiteka giguhaye umugisha. Ibagirwe akababaro n'agahinda ibyo byose waciyemo kuko ibintu byose bihindutse bisha. Uwiteka aratubwiye ngo nimugera muri icyo gihugu mukarya mugahaga. Do not allow your hearts to be lifted up. Do not allow your hearts to be proud. Ntuzemerere umutima wawe numara kugera muri icyo gihugu gahaga amazu akuzuzwa ibintu byose isayika kugereraho ntuzibagirwe Uwiteka. Do not allow to think that my heart, my power, my money, my influence has made me to acquire all this wealth, because after all there are years that you used to work, there are years that you used to do business and you did not acquire the things that you are about to receive. Ati ntuzemere ko umutima wawe kubeshya ukubwira ngo ubutunzi bwanjye ubwenge bwanjye influence yanjye ati kuko hari imyaka bitakundaga. Always remember the Lord your God and always remember to tell the people that I am where I am because of the living God in heaven.
tuzemerere abantu tubabwire ngo reka tubabwire ngo turaho turi kubera ku Imana. And when you get there and you're standing before great men, do not be ashamed of testifying about the Lord God. When nuhagera ukabona ugahura n'abantu bakomeye nuzagira isoni zigira gute? Oh yes, oh yes. When other people are getting proud because of their degrees, because of their great hard work, I want you also to stand after they have spoken to tell them that I am who I am because of the living God of Israel. Ati nuhura n'abantu bakirata tugeze kuri bikubera iki tugeze kuri bikubera iki tugeze kuri ati wowe uzahagarara uvuge ngo nduwo ndiwe kubera Uwiteka ibyo yakoze. How many have already packed in the spirit? How many are ready to go to the land that flows with milk? Ati ni bande mumaze gufunga valizi mumaze gukenyera umukandara mwiteguye kwambara inkweto tukagenda turi mu rugendo turi mu rugendo. My God, God bless you, God bless you, God bless you. Come. Mumurambure amakumva ngo Imana imumugisha. Yes, ubikibatsi cyarangiye umva fire. Twagiye. Let's go. Tugiye gusenga. We are going to pray. Iki gihugu tugiyemo. The nation we are going to. Ntabwo tukiri mu butayu. We are no longer in the desert. Isaya tugereyeho. The time has come upon us. Ibi byose avuze niko twabisomye. Everything that I've spoken about, we have read about it. Reka mbibutaka. Allow me to remind you one thing. Yavuze ngo ibi byanditswe byavuze ngo nubwo baciye mu butayu bakababazwa ngo ibirenge byabo sinzi terime bakoresheje. Ibirenge byabo ntibyabyimbye ngo exact n'imyenda. Uzi icyo bivuze? Umwenda bambaye umwaka wa mbere bagenda umuntu akomeza agakura n'umwenda ugira gute? Ukura uko agenda umwenda ukura. Hari ahandi Bibiliya ndaza kubasomera cyangwa nzabasomera ngo n'inkweto ntizabasaziyeho. Urukweto yavanye muri Egiputa. The shoe that came from Egypt. Bakomeje barwambaye ndashaka kureba ubundi urukweto rumwe mu myaka 2 warukurenze. They continue. Ariko kuko bamwe bavuye ari abana. They came out when they were. Ndashaka kureba urukweto kugenda rukurana nawe. Wabibonye? Growing with them. Imyenda idasa. Clothes were not idasaza. Ninde uri murabikora? Who is doing this? Hari ku mix ibintu bibiri byari mixe. Two things were mixed in the season. Barimo baraca mu butayu izuba ibintu byinshi ariko en même temps hari kubako kutagaragara. They are going through the wilderness, the heat and the scarcity, but there is an invisible hand over them. Urimo uraca mu bikomeye. You're going through. Ariko hari ukundi kuboko hari kamanu ikwazanye hari amazi ikwazanye hari inkweto zitarimo ziragira gute ziragusaziraho hari umwenda wambaye utarimo hari inzoka yaje ariko ntiyabamaze. Mwabibonye bivuze ngo murimo muragenda muri iki gihugu mama Susan avuze ariko into this nation nubwo mukijyamo as you go to this nation hari ibintu bikivanze. There are things mixed up. Manu irahari. Mana is there. Ariko izuba ryabishe. But there is heat. Imyenda ntibintu basaziraho. Clothes are not getting worn ibintu out. birakivanze. Things are still mixed up. Ariko hari igihugu bivangukiramo. But there is a nation that things will be cleared. Nta tuvange. Urarya ugahaga ukaba mwabibonye. You eat and you get full in that nation. Umambabwire. Let me tell you. Imana Bibiliya ivuga ngo uko Yesu yarari ejo. Jesus is the same yesterday, today, niko ari and forever. Niko azahora. Ibyo yakoraga aracyabikora n'ubu. What he did is ngirira ukwegereye. Nubwo ukiri mu mvange. Even though you're still in a mixture, my friend. Uyu munsi izuba ryacanye ariko inkweto niziragushiriraho. Wabonye Imana ejo byakubye. Komeza ugende bigiye kwivangura. Things are going to be cleared. Amaboko yawe ari hejuru data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus. Ndumva ubuntu we. I feel the breath of Imana itujyanye aho bivangukira. The Lord has taken us to a land of aho ni igihugu bavuga ngo Uwiteka niwe Mana gusa. That is where we say the Lord alone is God. Batavanga ngo mukanya inzoka ziraturiye ngo mukanya ngo Farawo aradukurikiye. Nta mvange za muri ijwi ryawe uvuga ngo Uwiteka
Uwiteka we nkomereza mu rugendo nkomeze ngende. In that land there is no mixture. Come on, raise your voice and ask the Lord to establish you and continue moving in this journey. Tuguha icyubahiro mwami We give you glory, Lord, kubw'umwuka wera. because the Holy Spirit. Zamura ijwi ryawe. Raise your voice right now. Grace room. Uyu mwanya wo gusenga ni umwanya ukomeye. This time of prayer is a very important time. Ntabwo duhagarara ku nkombe. We don't stand on the showers. Tubwira umubiri ngaya tuvane ku nkombe twinjireyo. Tell the body, leave us alone, we are getting deeper. Amaso yawe yahanga umwami. Focus your eyes to the Lord. Reka tubushimire Imana. Zamura ishimwe ryawe. Lift up your thanksgiving to God. Zamura ishimwe ryawe. Lift your thanksgiving to the King. Shimira Imana ku butayu butakumaze. Thank God for the desert never consumed. Uko biri kose. Whatever situation, Ndumva amavuta y'Imana I feel we. the anointing of the living Uko God. biri kose. Whatever the situation, Ntabwo ubutayu bwatumize. the desert did not swallow Ntabwo us. ubutayu buratumara. The desert has not consumed us. Nta nubwo bizabaho. It has never, shall never happen. Let's pray. Thank you, living Jesus. You have taken us through the desert. It has not consumed us. We give you glory, Son of God. Thank you, Holy Spirit, for not allowing us to be consumed. It is by your mercies that we are not consumed. It is by your mercies that we are not consumed, Lord. Thank you for preserving us through the desert times. Thank you for preserving us through the mountains and the Tuzamuye amajwi yacu mwami. we lift up Ele our voices parata to give you yakoleberede. Etalaya do keshaledeba. Itaya letelea. Ilibarotelea. Ele barata yole. Spirit of God, Spirit, Spirit,
Jesus, your grace, oh God, Baba Zizawe, Alaladusha, Spirit, Spirit, Fatukuba kukwegera yukuzamura dusenga. Hold your neighbor's Spirit, and lift it up and we pray. Zamura ijwi ryawe. Fata ikiganza cya mugenzi wawe ukwegera uzamure. Hold your neighbor's hand and lift it up. Zamura ijwi ryawe uvuga ngo Mwuka Wera tubatize. Lift your voice and say, Holy Spirit, baptize us. Tubatize. Baptize us. Mu gicu cyawe. In your cloud. Tubatize mu gicu cyawe. Baptize us in your cloud. Tubatize mu gicu cyawe. Baptize us in your cloud. Muri uru rugendo. In this journey. Tubatize. Baptize us. Ibintu byose twikoreye bitari ibyawe bitembagare. Let everything that does not belong to you fall. Tubatize. Baptize us. Zamura amaboko hejuru. Lift your hands higher. Umwuka w'Imana agiye kukubatiza. This is that Spirit of God going to baptize you. Come on, protocol. Protocol. Netera abantu, please. Get closer to the people. Imbaraga zishobora byose. The power of the Almighty. Zigiye gukubita hasi ikintu cyose wari wikoreye. Is pulling down everything that you were carrying. Urusyo rwose wari wikoreye. Every millstone that you were carrying. Uyu mugoroba ntabwo urusubira nayo. Tonight you're not going to go back with it. Zamura amaboko yawe uvuga ngo Mwuka Wera. And say, Holy Spirit, take away the burden, take away the mist, fill us with your power, fill us with your fire, fill us, Lord, fill us, Lord. Spirit of the Lord, Spirit of the Lord, baptize us, baptize us in your fire, in your fire. Reka mbabwire grace y'umuriro w'Imana umanutse ukongora umwanda wose. Zamura ijwi ryawe utangira uhamagara umuriro w'Imana. When the fire of the Lord comes in to consume every day. Fata mugenzi wawe usa uhamagara umuriro w'Imana. Hold your neighbor and call on the fire of the Lord. Ibyari ku bitugu byawe bigiye kumanuka. Whatever was over your shoulders falling. Buri gicaniro cyose. Every evil altar. Buri imbaraga yose y'umwijima. Every evil power. Fire! 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 Fire of the Holy Ghost! Umuriro w'Umwuka Wera! Umuriro! 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 Zamura ijwi ryawe ubwire Umwuka Wera ngo mbatiza. Tell the Holy Spirit to baptize you. Baptize me, Lord. Baptize me, Lord. Fire! Fire! Fire of the Holy Ghost! Umuriro! Fire! Umuriro urimo urakongora. Fire is consuming. Umuriro urimo urakongora. Consuming. Umuriro. Fire. Hari abakobwa. They are girls. Hari abakobwa. They are girls. Hari abakobwa umuriro w'Imana umanukiye. The girls are receiving the fire of God. Umuriro ugiye kubahindura igisubizo mu isi. Fire is making you an answer to the nations. Abakobwa ho muri hose n'abamama. Girls and mothers. Igitsina gore zamura ijwi ryawe utumuriro wawe. Every lady call on the fire. Fire! Your fire! 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 Ayataya lide leberadaba. Imbaraga Imana. Imbaraga y'Umwuka Wera. The Holy Spirit. Letele peredeba yadosha.
gutoranya abagore abakobwa uyu ni umugoroba wanyu. Ladies and gentlemen, this is your day. Ibyari bibicariye birabarekuye. Whatever has been sitting on your side, Umuriro w'Imana. the fire of God, Umuriro w'Imana. the fire of God. Ladies, the fire of God. Umuriro. Zamura ijwi ryawe. Lift up your voice. Abagore barimo baruzuzwa wirangara. Ladies are being filled right now. Abakobwa Imana irimo irabatandukanya. Girls, God is separating you. Fire. Fire. Palida lebaya. Palito lebelit. Oli parada biados. Elepite leada. Fire. Fire. Zamura ijwi ryawe mukobwa huri. Lift your voice, girl, wherever. Imbaraga irimo iratoranya. Power is separating you. Wirangara. Don't be distracted. Wirangara. Don't be distracted. Gira umwuka wera nkoraho. Tell the Spirit of God to touch you. Sina uko naje. I'll not go back the same. Nkoraho. Touch me, Lord. 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 Touch me, Lord. Touch me, Lord. Nkoraho, mami. Nkoraho. Touch me, Lord. Touch me, Lord. With your fire. Touch me, Lord. With your Fire. Abakobwa zamura amaboko yawe. Girls, lift up your hands to the Lord. Niba uyu mugoroba uvuga ngo nuwanze. If you know this night is your night. Ijwi ryawe ririhe? Where is your voice? Hari abagore bagiye gukorera Imana. There are ladies that are going to serve the Lord. Ikiganza cy'ishobora byose The hand of the Almighty kibariho. is over you. Imbaraga z'Imana. The power of God. Leperedededede. Lotola ayataya. Ayataya. Fire. Jesus. Fire of the Holy Ghost. Your fire, Holy Spirit. Your fire, Holy Spirit. Abagore muri hehe? Where are you, ladies? Imbaraga. Fire of the Holy Spirit. Baptize us, Lord. 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 Amaboko yombi ari hejuru data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, Wahawe izina riri hejuru y'andi mazina. you've given the name above all names. Mwuka wera. Subira muti mwuka wera. Mukawera, Nkoraho. touch me, Nkoraho. touch me,
cyane uti nkoraho Touch me. nkoraho Touch me. zamura amaboko uti mwuka wera Holy Spirit, nyambura ubushwambagara take away the filthiness maze igihe nambaye that I had for a long time. mwuka wera Holy Spirit, nsiga anoint me. amavuta yawe Your anointing uyu mugoroba tonight, aka kanya right now. ingoyi yose Every yoke, ikintu cyose everything, imbuto yose every seed itava kuri wowe not planted by you, ndayisohoye I get it out of me. imvuyemo It has come out of me. It irandekuye has left me. n'abanze And my people, abari kure thus far, n'abari hafi thus near, nta ndwara no sickness iri mu mubiri wanjye in my body. niba hari indwara winjiranye yivume vuga ngo mu izina rya yesu Cast every sickness. sohoka Get out. sohoka Get out. umubiri wanjye ni urusengero My body is a temple w'umwuka wera of the Holy Spirit. ubu ngubu Right now, nakiriye umwambaro mushya receive a new garment. nakiriye ineza yawe Receive your goodness. nakiriye ubuntu bwawe Receive your grace. nakiriye icyumweru Receive a week cy'inseko y'umwuka of laughter of the Spirit. nta marira There is no tears. antegereje muri iki cyumweru No tears are waiting me. nta gahinda No depression. fire Fire. nta mubabaro No pain. fire Fire. umunezero wawe Your joy nizo mbaraga is zanjye my strength. urakoze mwami Thank you, Lord. urakoze mwami Thank you, Lord. mu izina rya In yesu Jesus' name. Yes, Lord. Thank you, Lord. Jesus umwami abaha umugisha The Lord bless you. umwami abaha umugisha The Lord bless you. bagore bakobwa Ladies and girls, ndabizi bamwe babyumvise I know many have heard it. abandi Others, byari isengesho ry'uyu mugoroba it was a normal prayer to you. mbere y'uko musohoka But before you go, bamwe ryari isengesho ryo gusenga nsoza to others, it was a winding up prayer. mu by'ukuri ryari isengesho ariko abandi But to others, uko mwaba mungana kose whichever number you are, niba wumvise icyo mvuze if you heard what I told you, taha ubwira imana ngo go back and tell God. wavuze ko uyu mugoroba ari uwo gusigwa no guhindurirwa You say that tonight is a night of receiving. ndabyakiriye I receive it. ubuzima bwawe bugiye kubona imana Your life is going to see mu God. izina rya yesu In Jesus' name. abagabo n'abasore Gentlemen, and ukuboko kwishobora byose kubabeho the hand of God be upon you. icyumweru cy'inseko kibabeho May you receive a week iyo of laughter. miryango yafashe ingese irekurana imbere yanyu mu izina rya May yesu the rusted doors open for you in the name of imbuto Jesus. yose itatewe n'imana Every seed not planted yume by mu God, buzima bwanyu let n'ibyanyu it dry in your lives and your people. akira icyumweru cy'umunezero w'imana Receive a week of the joy of the Lord. utarasohoka ushobora kuvuga uti pasita simva aha hantu utansengeye Before you go, you would say, ndashaka guha ubuzima bwanjye yesu ndashaka nanjye mbivuge mbikore ku mugaragaro I want to kuko receive ndashaka Jesus. nanjye kujya muri iki gihugu cy'amasezerano Because I vayo want wiruka to uze unsange hano imbere please ihute uvuga ngo sinsohoka utansengeye uri online please twandikire muri commentaire urabonamo link hari abantu biteguye guhita bagufasha please urabyumva neza uri online ko uyu ari umugoroba wawe imana irimo iravugana nawe twandikire abagusengera bagusengere